Maka dah dia kasih ditahu mak jene waktu nama jene nasa nabi tak wayu sinu duahu napakan jakila dak berarti nama jene. Kemudian setelah memperbaiki wudunya summayatil masjidi la yuridillah shalah, kemudian angkai nak kate wilo masjid dega kan akate kecuali melo mitol mak berjamaah melo masjid. Jadi dua pemahamannya di sini perlu ipakan jaki mak jene napakan jaki batina mak jene. Jadi ko mak jene kipakan jaki batina mak jene. Saya pribadi asabak dua telu anak-anak aku boleh yung ke mak jene tetok aku ro si depena deh pakan jaki ulangi pe pakan jaki jene